Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Olbod! Mark? Inulbod nak. Linoko nak. Naglibakan nak, Ella. Suitik ka. Mark, Tsaka mo di magbagam. Ano ka ti mo? Apay nga linoko na. Apay nga nagbaling kang ulpud. Apay nga samungin bagatipud no. Apay Ella. Apay. Mark, sino ka nga talaga? Anya nga talaga ti kinatahom? Anya ti trabahom? Call center agent? Uno may sanga GRO. Paitib table. May irurwar na. Saan nga po nung data, Mark? Saan nga po nung? Anya ti saan po nung? Alawan, ano gotek? Naglibagan ka. Saan kong yung bagatipod no na trabaho? Sa anak na call center agent. Nga may isa nga waitress. Waitress iti resto bar. Ngayon sa anak nga GRO. Sa anak ang makitib table. Yan sa anak nga may ruruar. Mabaling mo ipaniknik ko keng kaita. Nga may sak pa lang virgin. Tingkay nang ikan, papagayam ket may salay nga paset ti pagkasaritaan ni Mark iti Lawag City, ngayon ta pinauluan iti ulbud. Sinot na gulbud. Ulbud, nagulbud ni Ella. Saan na ngayon pudno ti pudno nga kinatao na. Unuan niya ti trabaho na. Kas na nga ganyo itay. Imbaga ng call center agent ng saan gayam. Tanadoktalan siguro ni Mark nga waitress iso na ti may nga resto bar. Duty na ti rabi. Resto bar, pag-iinuman, pagpulutanan, dagiti lalaki, ken babae, ken posibleng at GRO, iti daytang resto bar. Papagayam mi, padaanan nyo, tentay ito ituloy, dati pagkasalitaan ni Mark, may sa karagitay pagpilyan, o maudi nga pagpilyan, para iti panakapili ti best letter of the 5th week. Iti programa at nga lagip tinapalabas. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babaen ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Ken di programa at nga lagip tinapalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag. Iti banang imatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Napangabakan nyo kadagiti kakadakkel apresyo. Ang premyo ko nagkuma. In cooperation with Yum 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 Special Letson na Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken,
mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large funds. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly ket agorder itan. Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta di Honolulu, Hawaii. Isa rin teng ni Denggen dato'y maudi siguro panang i-play tayon. Dato'y panangawis. Dato'y nagyaman ken panangawis. Dato'y 6 grand finalist tayo. Adan, may ika-inem nga grand finalist. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes aka Mayang. Iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Dengken tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip, dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pay laeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat alain nyo laeng ti dagiti amuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz. Wenno siya. Ayan, thank you very much sa Mayang. So ni Mayang, tinang surat iti pakasalitaan ti kapsat na iso tinapili nga best letter of the month of June. Ito is 6 grand finalist tayo. Into numalem, hingga ito mangiganin. No, asin no, iti mapili nga 7 grand finalist tayo. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award. Kaya di madaman nga agbibuyo ita, paki-share, paki-like, kaya saan kayo pa yung nakapag-follow iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentencedor Award. Paki-follow. Nung mas pagarigan ta, inti yun to YouTube, ting kay pakabuyan kada ito nga video, ta may YouTube kat ito. I-share yo, i-like yo, sa kay ag-subscribe, no hanggang pa nakapag-subscribe, iti YouTube channel ni parang Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award. Rato yun ni Perlita Aglipay Matias, ni Mila Milyare, yan, kasamaten ni Ann Murray Agonoy. Kumusta kan Ann Murray Agonoy? Ann Murray, ayan, Perlita Aglipay Matias, Mila Milyare, Ann Murray Agonoy, thank you. Ita Hawaii, okay, ni Nena Patricio, okay. Hindi man kamlawan di kita birthday ito yung aldaw papagayam kiti masangwanan ng aldaw kas paset pa nagserbi ti programa tayo. Ya di datang aldaw August 1st umunang aldaw ti bulan ti Agosto. Yan Sabado. Basta first Saturday ken third Saturday at the session be. Ay ni pakay datay agadi iti brodak da na mami. Yeah. Ni Mayaw Ferdinand Tata Pakay Pascual iti Crispina Banay Ilocos Norte, happy birthday ka. Advance birthday kini Aaron Cano iti San Jose, California from your daddy Ronald Albayel Cano iti Hawaii. Advance birthday kini Jan Barcena astamatan kini Rogelio Quillo Balcobero ta Barangay Sawang San Juan Ilocos Sur. Advance happy birthday kini Uncle Munding ni Ray Ruiz dito Lubot East. Kastamatan into 12 ken 12 ni Misyang advance birthday ken Misyang kasama tan ken ni Juicy na tibidad asido into 13 ni Pay Limber Asuncion nag birthday into 12 into 13 nag birthday met ni Sherin Ruiz Gaviran into 15 ni Joseph Salmasan ditan nakambungaan into 17 of course advance happy birthday ken ni Erlinda Panteroseta into 18 advance birthday ken ni Emma Pascual di pa Hawaii. Into 19, advance birthday kay ni Sister Gloria Fiesta at San Nicolas. Into 20, parang birthday ni Max Simon Ruiz Ojerio. Advance happy birthday, Max Simon. Okay. Asunod na kita madama pa lang agbibuya.
Nya Balayan, Merly Pambit Balesteros, thank you Balayan. Gana na to eh. Okay, you're welcome Balayan. At ato yan ni Erlinda Pantiroset, ang birthday in 2017. Maawis kayo to kano amin nga umay matendara. Nancy Fernandez Kahimat. Anmorego na once again. Yan, ni Feli Kazer. Feli Kazer. Okay. Di ta talingaan proper. Kay Presidente, ti talingaan RIC. Ken Treasurer iti Baskat 31. Hindi nga rin, ituloy papagayam nga ba sa ito lagi palabas ni Mark iti Lawag City. Pinauluan tayo iti Ulbud. Ituloy tayo. Manong nami marigrigat kamlaeng ng aming karigatan datatan kinana nga pinagbasadak iti kolehyo. Kinapudno na siya ti Burdek. Nag-aasawan di kapsat ko nga saan nga nakapaggraduar iti college. King kapot siya da interest na. Pinagraduar dak iti college kita adan dua atawan idi nagtrabaho ak iti opisina. Ato ini manong name di kita kras kanyak nga babae ngem saan kong intaltalek. Idi adan na trabaho adu matlata di kiti babae manong name nga mangiparparipirip-tirik nada. Ngem kunak jak penasarakan ti babae nga na magpitik ti puso. Namamok manong name ni Ella iti maysa nga komperensya. Diya mo no apay nga adda. Ti atap ko pikit di kita suda iti agserserbi kada iti panakaited ti merienda kastamatan pangaldaw kada ata nga komperensya. Na magpitik ti pusok ket nagamamo kami. Ella. Mark. Gasat ito nga aldaw tanamamo ka. Mark, mabalin ka din nga umay kanto pa siya rin. Mabalin, magapota balasang akmet, baro ka. Ano ka trabaho? Call center agent? Kasi ka Mark, mangupapsina ka diba? Umay kanto pa siya rin ha. Inaalak ti cellphone number na, naalak manong name ti Facebook account na, naalak ti address ti kasera na. Manong name ni Edmond nga office mate ko, ken best friend ko, imbaga ken kuha na nga, agayata kon pare. Nasaraka kon ti babae nga agparparang itagtagainap ko. Isuday diyan ti babae nga ikari para kanya. No ipatpatag mo, anyamat nga tat mariknanakin ka. Mark, madlaw ko kalagi di isam na. Madlaw ko kalagi di mata na. Madlaw ko kalagi di timat na. Adamat panagayat na kanya. Napang ko nga ron pinasyar, manong name kat duwada, nga kaskasera, isuda kini Alice, at padpada da iti trabaho. Dito ay manong name imbagat kang kuha na ti I love you. Kat kalpasan ti talo nga bulan, manong name kastaon iti ragsak ko, idi baga na ti yes, I love you too. Oray ko lang na arakop manong name nga nagkandag iti lips na. Nga mabalin la kumama ng name kat adan mapasamak ka na kami. Kahit kung adan mapasamak ka na ta. Agtutur ka Mark. Diyak amin kaya't nga basta latan ipa iti amin-amin ko ti lalaki Jack sure. Nga iso tagbaling asawa. Ano ka di sigurado? Di tayo mo Noon ito mapasamang itong bigat. Kasapulan ti panagsakbay. Agsakbay tupay, maaros pay. Anong tulaki dito sa agsakbay? Respetarak ti decision mo. Kahit no kayat mo, ngayon ton makapagkalay sata, kaya sundon ti panang ipaay mo, ti amin-amin mo. Pakaragsaga ko na. Kasta nga ron tinabasamak manong nimi kita nagsakag nga nang ipakaamu ka datatang kininanang adan girlfriend ko. Kita agurnong ka nga ron da. Agurnong ka nga dua. Sabi nila kasta kat may isaganaan yung nga bag, iti panakaisagana, iti bangunan yung pamilya. Ada nagiti gondaway manong nimi nga pasya nagisuna, iti malem, kada dali gundaway nga makipangrabiak kadakwada kadibagak kadakwada nga itulnog ko ida iti pagtrabaho da. Huwag na. Tapay da kutsem, motosiklo man lang ang kabutumanay. Kahit kung itulnog ida manong nemi aking iti pagtrabaho da iti call center.
Ay kang iti mahit sa nga bigat manong nemi nasit ganak di Edmond. Pare, adi pakita ken ka. Ni Ella at ka di kasingin na. Hindi, kahit mo sa wen. Kinamda ito yung pinicture ko. Ni Ella, uno kasingin na dahil. Nakakita ka. Iti may isang resto bar. What? Dimta nga ti kasinsing ko nga naggabo di Saudi, nagawis, hindi man nagiinom, kunada. Iti dahil nga resto bar, tinapanami pare. At dahil iti paitebol, at dapat iti pairoan. Kaya nakikitutak iti makitak ni Ella. Inasit ka? Inasit ka kang dinak ama mo. Ngayon ama mo, malasing ko gabuta. At picture na kanyak ngansan mo, di ba? Dinamag mo ka dinagan na. Dinamag ko. Ella ko na. Abilyado. Uwan. Kasi no dahil bagbaga mga nubi. Saan ang mabaling pare? Baka kaing-ingas na lang. Kaing-ingas na lang? Bayam, tayo tumamin sakit mapana. Saan ko nang tulang ang picture? No tiket, sa lusudag to keng kuana, no am-am muna, tiagnagan ti Mark. Manong nemi, napanek-nekak nga iso. Napanak adagos manong nemi di pagkasiraan na. Ulbod! Mark, inulbod nak. Linuko nak. Ibagam nga tipagtrabahoan, ket call center, tamay sa ka call center agent. Imisa ka magkayam nga GRO. Paitib-tebol, pairuruar. Linuko nak, inulbod nak. May saka nga ulbod, Ella. No. Saan, Mark? Ano saan? Saan nag-apaitib-tebol? Saan nag-GRO? Saan nag-apairuar? Alawan na nuguntit. Inlibak ko kayong katipag sa pulat. Saan ang call center agent? May sawak nga waitress. Pwede mo yung pudno kanya. Nga nagulbud ka. Ibain ko hamin ti trabaho. Isunasan ko yung bagakin ka. Ngayon ti usto. Ken pudnoon ay. Ken laglagi pa yung kumamark. May sakla ang waitress. Ngayon nadalusak ka mabayi. Mabaling ko ipanagnag kang kita nga may saka virgin. Ken kapot ay patpatay ka. Ipatpatay ka, Mark. Ay ayatan ka hunay. Imjak alam mo nung nagbalbaliwan, tipa nagayat mo kanya kalpasan nga natugtalam nga may saak nga ulbud. Saan ko impud no kayang kagabot na mabainak, ibain ko ti trabaho. Ngimulitek, nadalusak nga mabahay. Kinipatpatay ka, Mark. Manong name, di mo nga tawad dyan. Nga iti day di mo tilang gundaway. Ket napaniknikak nga talaga nga virgin ni Ella. Yung palubos na manong name. Gabot na talaga kahit ko paniknikan. Ken kahit ko nga dan mapasamak ka na kami. Siyempre kami ti kwarto na hinagkak na bibig na gingka na nagpadpada kami nga lamo-lamo manong name. Nangig ko dagiti aring engken asog na iti addan dagiti bibig ko iti barokong na manong oh Mark, Ella, Mark, Ella, Mark. Dito'y ko nga napanagnikan nga talaga nga virgin nga tinagikuwak ni Ella. Gaboy dito yung name nagkaten, tigura, awanin, tipungtot ko. Gaboy patpatig ko, manong name ni Ella. Itilukodan nga may sala nga waitress nga nadalos nga babae. Kinunak ken kuana. Agikat ka ni trabaho. Tulungan ka no anyaman ti kahit mo. Kayat ko ti mga ipasdak iti mini restaurant. Tadumat nalinis ko may pangkip ti food. Sige. Mangkita ka ti babalin mo pagpwestan. Tatsak ti baka amo ka iti magastos.
Agyaman nak, Mark. Agyaman na. Inulit mo pa manong name. Oh, Mark. Mark. Ela, ada tamanita ng ipatpatig ka. Maging sino ka man, talaga ipatpatig ka. Ure masak na ulbud. Oh, ela, oh, Mark. Mark, Mark, Mark. Manong name yung baga kini Edmond nuanyat na pasama. Oh, talagang patpadag mo itlukodan di amin. Napanagnaga ka virgin suna. Ikaktipunan na, mangipasdak ti mini restaurant. Isut kayat na. Okay. Saat nga rin no kasta. Imbagak mo dato yung katatatang kaninanang, kadalawan no, isto ko na yun anak ko. Kasta nga rin tinapasamak manong name mini restaurant, kinayaban na pa yan ni Alice nga gayem na idisudan nga duwa, tinagtindolong iti nga negosyo. Manong name kalpasan nga na ipastig dita nagbalin na mini aging ka namin pinsanin nga may isang nga restaurant. Naggalaysa kami manong name kat nakaragragsak kami. Nagnaid kami ti sidong datatang kininanang pinadakkel mi ti family house mi. Gabutat mo di kastakat umanay para katagitan nak mi. Gabata upat manong name di kitan nak mi. Nagtultuloy tinapa ng manage manong name iti restaurant. Nga intultuloy kumet iti panang opisina. Kahit nakananama manong, tinaranya nga masakbayan, dagiti upat nga na. Dito nga rin ti makasarita manong naming at minsan kat inulbud na ti babae ngayon patag. No pay kasna, naornos ba't laing manong, kabuta talaga nga kami tinikari nga nagkagasat, isu tinapasama. Sabi ko man, nakipati aki di adal, liliwakan pagsalmingan ti biyag. Tuwing nga tagyaman nga pagayam mo, Mark, itilawag si. Thank you, Mark. Thank you, mat kadagiti nagbuya kas ni Erlinda Estabilio. Aya, ni Perlita Glipay Matias. Tinapaharit ka no, kumusta ka? Nagrawa maten kini Feli Kasser, tinapaharit. Erlinda Pantirosete. Ni Abalayan, Merly Pambit Ballesteros, Abalayan, thank you. Okay. Okay na okay. Anmoray agonoy. Takapay lang, Anmoray. Tadadaan. Perlita Glipay Matias. Okay? Papagaya mi, sorry. Tawan ti dir manong nemi itang kapot at the station mi. Ngem, into numalem, tunal daw, 12:30, lagip tinapalabas, idi kalman ket hangkay nakabuyot lagip tinapalabas ay awang ngam internet na kano. Ngem barbareng at itan siguro. Aya. Mangigan yung tungit lang detoy, into no aldaw, 12:30 hanggang alas 2, tap na Pilipinas, iti panakadengig yo, iti adado nga panakay portray na. Ato hindi pagahim, iniwanong yun ay minemiris, akikita tayo itong aldaw, 12:30 lagip, alas 2, idi kalman laeng. Salamat po.